आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग चादा 42.6 यौरे एक्टिव केस 53 लेरी असम बीजेपी अमसुंग असम जातीय परिषदना अहनबा अमसुंग अनिसुब तांककी विधानसभा मिखलगी दमक मिरेप 40 की मिंग लाउथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी कंबाइन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लोइसिनबगी थौरमदा वांगांगनी अमसुंग लेबाक असिगी ओइना कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा मसिंग कोटी 1,40,000 हेले लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की लांथेंग चथरिबना मसिदगी ngaktoknaba achamba cheksin thorang ahum ngakna chatpinaba ningsingjari yumdagi hek chathokpada face mask upiyo mi amaga phut taruk laknwana lebiyo mai mit amadi khut chatoina hamdoktuna tarutanana thambiyo hojik mapung oiba paw मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग चादा 42.6 यौरे हौखिबा पुंग 13 मियोय 453 कोविड-19 की टेस्ट तौबदा मियोय 3 खक पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मियोय 3 असि थारगा अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 19,943 सुरे हौखिबा पुंग 13 मी अनि नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी हौजिक फावदा नाबा फागिबा अपुनबा मसिंग 19,943 सुरे एक्टिव केस 53 लेरी हाइरिबा मतम असिदा लाइना असिना नाबा मियोय अमता सिखिबगी पाउ लेते राज्य असिदा कोविड वैक्सीन कापखिबा मी मसिंग 39,495 यौरे हौखिबा पुंग 13 मी 2,2 वैक्सीन कापखि अपुनबा वैक्सीन कापखिबा हेल्थ वर्कर मसिंगना 50,000 चुपना 48 सुरे केंद्र की लौ सिंह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निंगथौकाबा नुमिता इम्फाल लाकदौरी महांगना सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल लौ सिंह की मेला अमा हौदोकनी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह ngasi tongan tongan ba thorong kayada saruk yagani इम्फाल की खुमल लंपाक लेबे इंडोर स्टेडियम दा हौजिक अयुक मार्शल आर्ट्स की मैच यंथोकनी नुमित युंगबा मतुंगदा इम्फाल की कोनुंग लंपाक लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा VDF की 32 सुबा रेजिंग डेदा सरुक यागनी मणिपुर स्टेट सुमांगलीला काउंसिल सिनबा सुमांगलीला फेस्टिवल 2019 हयेंगदगी इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयाइमे सुमांगलीला संगलेंदा हौरगनी फेस्टिवल असे हौदोपगी थौरमदा वर्क्स मंत्री तोंगम बिसाजित सिंह PIC मंत्री L दिखो अमसुंग मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन L राधाकिशोर सिंह यावगनी अहोबा नुमिता सना लेबाक नाचोम आर्टिस्ट की लीला लैकंगलादा थंबाल उटगनी मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इम्फाल सिंधुना चयोल मचुपना चाथरकबा उहई मनामसिंग मरु मरांग अमसुंग संगोंगी पोथोक सेम साबगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi nungthil loisilagani loisilbegi thauram council asi ki tak el patal laiba complex ta pangthokani विधानसभा मिखल पांगथोकदौरिबा असमदा बीजेपी अमसुंग असम जातीय परिषदना अहानबा अमसुंग अनिसुब तांककी मिखलगी दमक मिरेप 40 की मिंग लाउथोखरे असम गण परिषद सीट 63 अमसुंग यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL ना सीट 9 मिरेप थागतगनी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल महाकी माजुली सीता अमुकन मिरेप ओइरगनी मकोक थोंबा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सो अमुकना जालुकबारी केंद्र दगी मिखल थेंगनरगनी बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट रंजित कुमार दास ना पता चार कुटी सीता मिखल थेंगनरगनी अदुम ओइनमक बीजेपी ना हौजिक फावगी ओइनदी अहुम सुब तांककता बहुत हदनगदौरिबा श्री दास की सोरोभोग सीट की मिरेप लाउथोक्त्री विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी मंत्री रंजित दत्ता अमसुंग परिमल शुक्ल वैद्य सु दोल की टिकट फंगले बीजेपी ना सिटिंग MLA 13 की महुता अनौब मियोसिंग थागतले अमरोमदा असम जातीय परिषदना मिरेप 19 की अहानबा लिस्ट लाउथोखरे दोल की प्रेसिडेंट लुरिन ज्योति गोगोई दुलियानजादा मिरेप ओइरगनी अमसुंग दोल की मकोक थोंबा लुचिंगबा जगदीश भुयाना सादियादगी मिखल थेंगनरगनी दोल असिना राइजोर दोल का मिचंग सुंगसिनरी कांग्रेस थी हौजुक फावा मिरेप अमता लाउथोक्त्री
Nongchup Bengal amasung Assam Bidhan Sabha Mikhalgi ani suba tangkaki notification thokibaga loinana mirep chepisin ba hore tangkak asida Nongchup Bengal ki Bidhan Sabha kendra kuntra amasung Assam ki sit kuntra mapanda April amada vote hadanagani mirep chepisin bagi aroiba numit tha chi tarani thoini Mars tara mangada scrutiny pangthokani amasung Mars tara tareta mirep chelok thopagi aroiba numit ni Nongchup Bengal amasung Assam ki ahan batangkaki mikhal tha asigi kuntareta pangthok Tabiri Bapa was here, Gasbani, Faldagini. Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi, Gujarat ki Kebaria the Labour, Statue of Unity the Pangtok Liba, Combined Commanders Conference, Louis Nbegi Tauramda, Wangangani. Sarkar ki Pauna Hai, Hanbo and Mipam Asida, Jawan Amasung Junior Commission Officers Singsu, Sarukyari, Mipam Adudang Arangdagi Hona, Ngaxel Mantri Rajnath Singh, Lanmigi Commander Singh Amasung, Ngaxel Mantralagi, Secretary Thake Officers Singh, Yauratli. Numit Humni Suba Masung Aroiban ki Mipam Asida, Pradhan Mantri Narendra Modi na Sabapati Oigani, Mipam Aduda National Security Advisor Ajit Dobal Su Yaugani, Defense Staff ki Makok General Bipin Rawat, Lanmigi Makok General MM Narabane, Air Chief Marshal RKS Badauria Amasung, Navy ki Makok Admiral Karambir Singh Su Mipam Asi Yaugani. Akasbani ki Paumina Hai Numit Humni ki Combined Commanders Conference asi Sahi Ahungi Matunda Pangthokpani. Pradhan Mantri Narendra Modi na video conferencing ki khutangda hayeng Janna Ausadi Divas ki Tauramda Wangangani. Mahangna Silongi North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nagrimsta Lising Tariat Changa Suba Janna Ausadi Kendra Hangdokani. Thauram aduda Sri Modi na Pradhan Mantri Bharatiya Jana Ausadi Pariyojana gi kanaba phanglaba mioi singa su wari sanagani amasung singthaningai oina mathau tawba mioi singda manayen tokkani. Laibak asigi oina COVID-19 vaccine kapkhiba masing koti ama lak marputrai hele madugi manungda ahanba dose kapkhiba healthcare worker lak humphunipan hena amasung ani suba dose kapkhiba healthcare worker lak kuntrani thoi hena yauri frontline worker lak humpunitoi henba su ahanba dose kapkhre aduga frontline worker lak amarom henbana ani suba dose kapkhre Haksel Mantralayna Hai, Sahi Humpu Helaba Mioi Lak Kunmatoi Hena Amasung, Akak Nabalainaga Loinaba Zahini Pumanga Helaba Mioi Lak Ahum, Lising Tarom Doi Henbada Su, COVID vaccine kapkre. Laibak Sintuna COVID-19 vaccine kapagi, Narangni Pumapani Subanumita, Punami Lak Taral Ising Kuntramari Tatuk, Humpudani Toy vaccine kapki. Laibak Sintuna vaccine kapagi Kongjang Asi, Zahi January Taratokta Hokibani, Aduga, frontline workers hingi vaccine kapana, February Anida Hoki. Madugi Matung da Miyambu vaccine kapagi Kongjang na, Mars Amadagi Hoduna, Zahi Humpugi Matakta Leba Mio Sing Amasung, Akak Nabalainaga Loinaba, Zahini Pumanga Helaba Mio Sing vaccine kapki. Bharat ning tamlak bagi humpudra manga suba chai tauram pangthok na bagi damak Pradhan Mantri Narendra Modi na luchingba committee ama sarkarna semble committee asida member chaniang kaimapan leigani makhoidugi manungda kanglup khoding maki masak naiba miyo sing yauri committee asina Bharat na ning tambagi humpudra manga suba kumon tauram jati ge amasung malem thaki oina pangthok na bagi policy amasung guidelines sing sengbani Bharat na ning tambagi humpudra manga suba kumon Mathang Zahi August Tara Mangadani Adubu Tauram Palan Asi Zayol Humpudra Manga Mangoinana Satliba Mars Tha Asigi Tarani Toydagi Hogani Mars Tarani Toy Asi Mahatma Gandhi gi Aitihasik Oiraba Thumgi Andolan Adugi Marpudrama Toy Subakumon Numitni Committee Asigi Ahanba Mipamning Taugaban with the Pangtokuna Tauram Paring Sing Sing Sanaba Kanagani Sarkana Bharat na ning tambagi humpudra manga suba kumon palan asi jati ge amasung malem gi thakta azadi ka amrit mahotsav haina pangthokpa pami loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask su upa phutaruk lapna na leiba khucha amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum singak na chapinaba amukana ningsingjari aroibada maruoba pau amuhana Manipur da COVID-19 na nabadagi parakbagi chang chada marphudani pandas miktaruk ama yaure active case kuntrahom doi leiri Assam da BJP amasung Assam Jatiya Parisatna ahanba amasung ani suba tangka ki Vidhan Sabha Mikhalgi damak mirep humpudagi ming lauthokre
Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Combined Commanders Conference loisinbagi thauramda wa ngangani amasung leibak asigi oina COVID-19 vaccine kapkhiba masing koti ama lakh marputa hele paulujare.